coroner. Mo fautua ina pasese ta avale la iti lau pasese, ia mata ala ile anga iatu le Australian Open i Merepone, ma tutongi o pasese i taxis, ia ma wavala au fo i le malo ia sira i seisi whainga tau wha avalea fau le uadia e mai. O le so upo le compania le 13 Caps, David Samuel, na ia ta ua onisio ave taxi tuto atasi e le o ilalo se company, o lato wha o ngā seisi awala faufa teknolosi, mo le tongino pasese, e le o koneti anga i le mita masani, ma o lea whainga o le a wha o popo ai le tau e tutongi e pasese. Whai mai Samuel, e mana o mia le tau fio lea whainga, ma whaia se tū la whono na ia wha muta ai ia ngā yoinga. Sauno le Premier Victoria Jacinta Allen, wa mai ona sira fia e solu tū la whono le tape e ave taxi o mita o ta vale. O lapta i mai la le Premier a whai te wha o ngā ina se taxi ma mai tau mātau le rei rei tu ainga ngā yoinga o le a whaia a o iai mani wha maumaunga ia o na ripoti sa o lore ai le Safe Transport Victoria a wai matua i leta lia ina lava i eitu i ngā mionga. O se mata upo le fia ai manai ave taxi o ro mulmurita i pēru tū la whono wa loa fo i tausanga o tautua whai mai a lato ua tau wale ai fua mare au unanga. Le Australian Open i le taronga tenisi a mata i Merepone i le aso se fulurua o le masina nei. E se ria mare whasa furu tangata na pua ina reu le vai tau ki risi masi mare tausanga fau i se vaenga o ana so e suenga i le au ngā oi ia pe fo i mare au ngā oi ta vale. E au fiai ma se tamaititi se furu rua tausanga le matua i le toa whasa furu rea ma le toa tere i lato o talavo uma. Whai mai leo a tu whaatasi o lato mōrianga e siria marea se lauri ma se furu. O tausanga o lato wa poeina e mai le se furu rua tausanga i le whasa furu whatausanga le mātutua. O le se furu rua tausanga le na poeina i le ospa ia o se nofuanga i Blagoway sa whai mai sa wha a upenga ina i lato na whaia le ospa inga. Na poeina ia o te tonu o se ta vale ngau ia i le aso mua o le tausanga fau nei lua whenua lima. Tala muri ua amata le leina lua whenua lima se tasi o ainga i Australia neina ua manu o le tamau le ainga i se whailonga tupe se lau lima sa furu afe i se pepa valu po le scratchy. O le ainga mai Adelaide sa whaatau le tamau le ainga na pepa i se furu tā la pepa valu o le jumbo crosswords instant scratchy whaatau le asor ki wisi masi. Whai mai rana whamtaranga i le ofisa o ta longa sa le i talutonu na ta olua ina ua ia whaari atu iei le pepa ua malo. Aena matua i owa le fia ina ua whaamaunia ua malo i le se lauri ma se furu afe. Ua fuafua nei la le ata mao le anga i ese ma Australia mō le urua i taimi mō sana tā whaonga i Amerika. O le pepa malo na whaatau i le OTR Salisbury Park Terrace i le itu i mātū o Merepone. Tala nara Radio Samoa, mo le nei asfareile, manuia tere le whai unga le vai aso whaasoi foi. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua malulu po ta o te maya o le wo whaana a se ia o malolo ua ulangona le vai ia ufi au safai Funa pai so umanatu e te fusi a te au o te fia fa along ling se mai no fatu la pele e na o oi lo me lo toe oi la pele te ofo atu o lo fa atomo oe tu malo ma fau na o le fa amo oh I love and fighting it out
soa e la ai ua mole pomisa ta faithful le a fulil fia fonga la umana me sa sei o mai sina vai e te inuai la pele o te ofo atu lo fa atomo tu mai lo ma fa na o ele fa amu oh I love and fighting guitar I'll to my la pele te ofo atu lo fa atomo manu le po ta to my only one if I'm fun I say you're my Lord. Wa ulang mo na levai vai. Ya ufi al safai. Ola pele te ofo atu. Lo fa atomo. Look my fire when now oil fire Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O te whiawhia lava e toi whaatalofa ma ofo alofa fo'i le pa ia maununga o le atunu e le ngata lau sila mai moa. Ia e mwese fo'i o lau whaafonga ma le tāpua inga I tawha e fia o le lalolangi. E ma tala fo'i le nei atunu le tātou ofisa au tū whaasalau I manu kau nei I au kilani I saute. Ia o le anganga whiawhia e foua so uma I le anga I mai fo'i tito e mwhaiva masani. Ia ai o langona whaaftai I le atua o lana mea lofa I le ola ma le soifua
lo fai ona whaasoa mai. Ia maawa noa nei o loo longo pui ali i pelo tātou atunu ui lea aso ba lea aso ia malo le tāpua i lo tātou atunu. Manatu lo whapena fo i oe, po whea lava au kila di nei, po New Zealand lo mai moa mai ai, ia ma futa mai ai. Ka tonu Samoa se tausanga fau fifia, ia o mak fo mariki masi la kouia, ai au tal tonu lava. Ia o lo maua pea lea nganga o le file mu e ui lava. Ina ia fatua ta mai ia ai mwese fo i o me enga solo mai o le lu i tau i le amatango le nei fo i tausanga. Ia ai li ia lava le tua molo tau soifua ngalue le soifua tau tua. Ia ma le soifua au auna. Ta lolo upu o le atunu, upu Masani, Samoa, o le atunu tofi, o le o se atunu tariola. Ia awa wa umona whaata oto le ala fua. Ioe, wa Masani ai, whale upolu tofi, ia wha pe fo ilpo ia i ainga matapa au, i le lato fatu ainga tausi. Ia ai mua, se tala, ia ma whaatu lau fo i, pa ia mamalu whaale malo, pa ia fo i mamalu whaale atunu. Ia ai matua lava, ma ia mawa lunga, le vi ingo le atua. I ana au na pa ia, i whata whaitau langa e fia, le nei fo i aso o tātou toi whenua iai, sa au wha le lei le atua, tamam tina matua, patalo fatu, lei atau sa via le nei ia, ba le tātou por kalame o le Gagaifo Faiva. Le wha ua mafuta mai la umalo Masani, ia o tau silsila ma whaafonga fo iai, i le fionga le rii, malu o le malo, sa tini sinia, ia le sunga atu munu vau, siki asiu, te o mutavu i ala lea, patalofa, mal whanua. Ia riko sang fau. Alol sang fau, ria fo tau sang fau i lau sunga le rii, sa tini. Nā maile malolonga. Tonu i tula le au li ele va kusa kai ka malolonga. Ia malolonga, ia malolonga, mo mona fa felo el tato tunu. Dela. Mo me tato fa sala ngole nei tu la le fiafi. Ia me for nei tu la le fiafi pan nei la. E o folo fan famonia tu ai le tau sanga fo. Dela. I lo le tato tunu tupu mai e le tato tunu. E me se for tato le tato le tio. Ia me se ia ainga fo i ma wo. So all of us tafola nei atu no umana nei kilope ia whaaftaile tu tātou mōra ni tau sanga fo. Suira ngu mela, ia si kako kilo pe suika. Ia suira, wa le no kaya tu mantu ho le lima le nei mo luafe suli. Ia. Sa ia i fo le luafe ma lima. Ia. Ele ole numero tua ia, a ole ambi o la le fo ia koi. O suika. Au kene i lope o sui e ka kamo. O kilo uro la uti. Ia, whaaftaile tu mo fo. Nei teimi fo le kau faima ko mai ai lema fai sa vea ona nofo pe malolo fo i litalina o fina o mana o le tatu tunu fai si pisi fo i o ona luenga la vai ai litalina o wala o le tunu e ei vai ngai fia mala mai tu la fo ei vai ngai fasia ai e ei fo i vai nga la to te fia mala mai ia la to ia ta vai ga ta ona tatu po e se fo la le ta wo fo i o le vidi mertato tunu nei e se la ngonda fo le fa pe o le si pe vidi me sa mo le o le ala fo no le va to tato numero i lungo o tato por kalam o lo nei no tainga ia mo se so so ni mas to manga mo tato tunu te me mana mi le so so ya me le ano ia e tasela so na malo ai masiri me ia ai ola o te manatu fo le ele tu ia tamana tato ngal ua maua lo le sina masele tau oi ona tulai ia ma whaatino le ngaluenga o le mea tau na whaatino a wa leo lau o whai atu le mātou au whai ngaluenga ma le pūlenga e o mai uma fo i loa le au tawhau whaato ati sapia atu whaaro masi ngon manolo alo masi ngon manolo al tau gole da ia e tele me tutupu tele fo i ta mam tira mātua e le whita alolo ai ma whio ai ai no nofo lava ma tali ele mata ile tato por Kalambe ia ma whanonga fo i naisi por Kalambe ia e pe o i wa e tele ina malanga ese tangata ma ainga ai tu wau no na o ta mam tina matua ia pe ole awala le la yo no manatu pe fa wau o ba la no fo et mole me sa o la fa longo mai ia ole silia va ngai tau ele tato por Kalambe la ia por tato ala leu
lusu mal fai kula fitu asole vai fitu asole vai so o le telefone la tato tunu pe ne ta ua ia ele fi o i fa fu pe ta fa ni tunu e me se lava ta mam tina ma tu vai nga mo ia o ma tu fo na to so fu no ia o ye ni vai nga fu le o le finto fe wa ai pe o le ala le o la o se ia le se mo vo fer vo yo ia pe o tatu wala le le no fai mala to pa anga mai nga fo I te mi fo I o lo malo lo te pa ia fa no lo ngoi tele me anga pe la e van fa no king pa la mi fo ia ai tele na ya o tam tina ma tu am se fa tama e kasi a lua nga whangu le whale. Ia o nga aka i are au me vale are whiku. Dr. Mangile lai le. Pusa a koa. Ma whenua. Ma whenua. Ma whenua ti le whiunga Mangile, Dr. Mangile, ma lo le sei fumulia tama. Ma wolon sei fula le. Ma losi ale li fo ma isa ua whento la e ta pena wa lana. La leo tauta fo le la uiluma. Ia no. Whatua le iai po o whaonga pe i le kalesia. Ai sa fesini me for ko inga ya se peo que kau asor salo no ko fa ngare ko vai foi no foi o que le no po oi le ula no feo io mai mangi kala fa meu capere unha mare kalesia fa ko ai or kanga ka no fo fa me fa pena mo pere ma ai no po ko capere ai magere no fa ia ko si ese le io ia le mai na ma tu filo ingo fo ia tala fia le nei holiday se fulu le ma wala lo inu mera tangata mari ia I le tau sanga te vea nei fuanga I lua filo suma tolu e tolu se lau fa suma tas e tu mai le tau sanga ni te vea nei lua filo suma fa e lua se lau ina sfu no winga e se fulu le ua ia mo ia le ai maulano ai o se numera le te tau una ia sa o se numera le te ona mo le lau a mata fu la ni tau sanga vai o le o marca perigo ka vui o le pu mondia sai ya ni so le tunu ya ai o le fefe ya kamala o le vaenga o le fefe ma le mal mala yo o mau ai o le vaenga fa na e le tiro le vai le malo man tanga le so se foi numero ma o lango me le foi numero listo there's improvement. There's improvement. Next success. Fully e le fa Britannia fully le ngai kama small winter. Ngai man manu like ya mo ya. Ese le ta. Also if war. Also if war. Ai ese me ia lai vai ngai. Il fa tu pula ia la vai o sa wanga le ngai. Ia ele ngata I totonu ai nga. O sa wanga masani. Pe ia na tatala no ai fo le tato por kalame. O pisi tau langa fata. E iai le taimi, e a fia I tangata whātau, I le aunga hoi I le nkupu, le alo tupu ia nisi dai sa wanga misi manga do la o whamano o lia I le atunu, a I le lau tere lawa ia, pule leo, whaisi ma urung fo I o lau tira tilo I tau nera numera, a vai asa o mani o te whaitau e hoi le I update I au mai a o hoi le meni tanga luanga. E vai a mara whanau no lo ia la tau lo mau soifua. On tilo le itua to mafuanga. Mua ono I ele ngase le mafufa. Peita. O fa popo mai e manisi o vaenga pe o vesinga te tonu ai. Wa kiri a fia le mafufa. Fa popo mai e lo ma le fuana fa sai ne mala ba malos. Wa kiri a fa le tonu le mafufa. Ono o ile tu ngane. Ia o le ftu amatal to sangane. Ale ui tangata o maaliu no le pule lola. Le ua makata o sanga I vaenga. O se vaenga fule le whanoro fule ale la ta tilo I. Ai a vea fo I mawhafangu mawhamanatu le tunu. Koe kolu se lau ono sifunu male tolu a soro tau sanga. Ono su malwhare tolu tau sanga. Whamon o se soani tala noa tala noa I nisi o whaalapa putonga le atunu o lo iei tama whanau matamari o le atunu
Isa ili soson. Mana tuan ngasih kasar mah fausa bi mar fa fonga tunu. Ele fai longa. Ele fai longa. Ele fai fo yes fa fie pouco sis. Ole ngasih no le mah faufa. Ele te mi te va ai fa ilo. Sa lele. Ele te mi. Ele se fa ilo. Ai fa ilo e va i te ni vai. Ola ua fautuanga wa te tauna esa ili se soson ni mo se siolo wai. Ai fa ilo o a fi ai oi. O mana I se vai ngai te matamuli I te talanua. Nira. Sa ili se fe soson. A wai o le afianga. Ele na oile afirma fofau. Pe o fo tulanga te pule lo se fo. Ai te le yo le afianga o le ai. Isanga te. Auta fau. Sa ia le vai nga matu te loa I sabe mar fa funga la tunu. E ia le teimi. E fa solo ai ainga. I ngase leo le mafofa mo le pule leo. O ini si ainga pule le tama o le ainga le soifua. So o tu ma se atali. So o tu ma se afafini. Te le yo le afianga le. Ai le isa ili se so so. O no winga. I le tita uno o tato ainga le vainga. Sa ili la se so so ni o vai o vainga I pe no vai lava ia mal fa no. O ma wol soifu. Ai pe fone ne isa no. Ele fai longa sis. E mai se furu mun tup tosang. Se o le fix fu mun kosang. Le a upu le ele. Il soifu. Il soifu. Ia mai le ngata foi la e o fantasia la le ngas na le o le mai o le mafufa. Ia mai le mele o le ava malosi ma me fa pena fo la fa saina e fa pena fo mai o lo ia. No winga so se profession never. Ele fo ele ya wo fo ntanga lo ngale lo o lo pumoniane ele to e pomalai ma ele to na tia fo ia fo inisi fo yo ando mafana wo ntanga lo ngale lo a fia ai o le vaenga pito silio na tau o lo o ia fe so soni o fo ai mana e fo ina mai ai mana mi lo tala no o le vaenga pito silio na tau o le vaenga le wai ia o le upumonia fai nga taro se fuanga te mini vai nga tau se lini ya o le lo tangata o le recession ni le te le yo la fianga lo ye o le vai nga foi le o e tilo ye Samoa o le nga solo yo stadia to te ya lo vai ya te le tio ya ai au kilo foi situ ale le ya na e pakiki lo so fu mo lo wai to ni sila awa a mfaina fai nei ala fa felanga la kuilo mai fai le amiu ale mfenga se fes fukala ngi ila ki pen fenga se fes fukala no me ngofero fan sa le ma nei le tal no esitas o le si vai au le avele a fianga o lo mona ma me ya afia ile fana wa mo o le sa wa ino le fana lua ma fa o lima ma o le soifo o le fana o no lo fatamala o no lo le tala no le masa indisef so sa ni mo awa fo ina fai tatala tata to fe wa I wa mai so li porti fo le fai numero e le la me fai numero e ma liu le ala tele me fa la to tabat ale so fai numero to fio la ka loka kul fasia va fai si I mo me tato fai numero ai lo po mun ye no tala no you so to fa fine na fai ngalwenga I tato sil como ka kose e mana tua vo o le sela lava I nei manuka e tilo I le o mal fast food como ka kose le va fast food anga I le fani mali masfuru e ta o mai e te o I le mato tara no anga le mana you some to fa fini o le fast food anga I le aso fa ko lu sulu disias e o mai fora vai aso vinga la ki kilsela na ki kilsela ko ya o se o le ka loka ko pe o ngi le ko su e pang ia pa ga mai ala ri me nga sa o le sina vai nga e vai fisidi ngia le tu lu se pe fa pe I le se ya o la vai e sa e mo na ai fu le ka ya o le fiafi ai le o se no fanga mo la tu ya te o la vai mana tu sa via mal fa funga le tu ele ngata ile a fianga o lo lava ta I tu tongo se la le
o le lumana i o i ngā ruenga, o le lumana i o i nisio fuafuanga whaale ainga. Ma lumalanga i se atu mele tunu. I ono a fia umai me. Ono sori ngā tūlafono. O le vanga la le talano to le tātou tunu. Ai whai o tupu i ate o i tamu whai fua. Sori ngā tūlafono. Kuungi. Fufu mamau. Wale upu monia. E mantu e vanga wheka o le organized crime. E ungi se kai mi o whakamidoa. Au le wawe ianga mo. Pei lau vaenga i e te tauna tilo ma sila i le atunu. Ia wale la matani tu sa. Ai pe mana ia tu lo mo le sele ngai ro mo le ferma. E po lo mo le ferma. E sili lana. Ya, sili lo mo le sela. Pe ana i ta ua o iai nisio so i fua na mama. I le taimo le kiwisi masima le tausanga fo. O nisio sa wanga. Ia o nisi fo i o misa anga sa fai. Ia o nisi fo i la tou. Ia o la vivia ka avali. Le mo so i fua. Ia o tita tonu fo i le fefene. Ele to i pōmalai. I le whada vela vele tupu le lo i Nelson. Ma waile so i fua o si tamaitai fo i. O si tua fine fo i tonu mtanga luengana leo. Mana tua leo te mana tua i sia taha porkalame. Ma porkalame mtanga. Tato leiti o man mtanga luengana leo. O le watu whatalo sanga i le tunu. Whamon mole. Whaima se alofa ma soani ali imata maita i mtanga luengana. Ia le ala pe na waile tue pomale. O le ua iei morianga o le fasio tangata. E whaasanga fo i tangata le ana whai whaatupuina le ia ai e iro tatonu. E le umai ngangi sio morianga i fisio ngal mtanga luenga lelo. Ai lau tiro sa vea marfafunga la tinu. Po le ale ke le morianga. E lim whai haona toi whafo i mei le soi fu umaro. Sao le le level nasa no. O le ia pe whapea fo i matu tiri ngā lui whaatasi masi e tua fine. E iei ale langona al whanau no Sao le le. Pea o le tutino le a wha ia ma sa tia. Ia le mea level na. Sa o mata tu i le saunoanga a le Minster, Mark Mitchell. Ngono le whanau no. Ia whapena fo i le tau komisino leo ia Richard Chambers. Ia matangata o stina o ono sfulu lua tausanga le matua. Tolu sfulu ma le valu tausanga ona o le nau. O ona talo fai. Wa ia tu ia awa tula lata fu il tebi malolo ni taia. E pe ne tau lo no suma ia ngoni malo wa kala fu pinshum. O le siva nga same. Mo le siri fie le tu. E le ia se nga o i matoni ma le lautele. Ai ona o le toninga e yailo na se nga ona yai malo si anga fa le tu la fon. Ai siri fie for tatu tu mo ke fie over fa. Ja sa le le. E vele ma to lo mo fa nau. O lo yaila ngona fo i o le upomonia. Ia ka ilo yai. Ele ai se le i sau tu tonu mtanga luenga whainga luenga. E su efisi. E ala na o mail ia alo ma whanau o le tunu o po tamali i fo le tunu o ngā luenga. O umona whatau ina. E fiso soani ina ia tausile file mu. Me ia wha mauti noa o lo o sefe ia o tātou community me tanga talau tele. Pei o le aunga atoa lea o le au aunanga. Ia ai aha olo na tutupu vaenga whapea. O lo upomonia e iei fo inisi e loto vai vai e. Ia. O lo iei ia manatua o la ulapa fautuanga. Aua nei a vea ia le whaalo lawi utupu. Ma vaenga e liu ai masui ai. Lau moi mitinga o lo fui whatanu. Wa o lo umana o mia o mtanga luenga leo leo. O lo umana o mia o ila tunu usamo. Pe a whai o e iei se vaenga o lo e fiau o nei i le tunu e ala mtanga luenga leo leo. O ni a vea vaenga i utupu vaenga i ono la matia. I pe sui e fulo mafofo. Vape wele fia ke fia leo. Te leo lea vanoa, ia mana onga fo i o lea tunu, a mese le malo, ia maua lea vanoa te au naima, tautua fo i lea matanga lua ta ua tele, mo le soifua manuia, mo le saunga le mua o tātu tangata i sos teimi. Olono wingala, au tilo tu e i le whaunga ina. Tailu e se tangata mafu fau wola whapea, wa over se mea.
Wala yo no mafofau o le whaanga lola ta vale e lola I lalo ia ai mai so le sa vali ia mai leo. Ia mana tuafo. Lua le tolu na yaso le tupu whaula vele. Le fo se whaula vele sa tupu le lo. Le fo sa word fo wili le ka so o iska vale. Ia le ana fa yesu su ngal tanga lo ngale leo. Ia e le mfai una ye ni se va ngam fi ona fa ilo. Se ia va na u mo su ngal tanga lo ngale leo. A officially ne is officially ai. No mo. Sa tanga fier fo ala fa sai. Lua. Sa tanga fier ave mano. Si to o ye se vai ngole ngase le mafofo fa po le mea o vari ka ia manisi vai tele i official ia mana tu o no fa o peso se ngal tanga lo ngale le male mautino ile tu e sa umana io na me le se fa mtala nga mautino pa wale fa no no io no mo se fu lua ia ole I se ta se lo ta fi e fa me to lua mana tu o tanga tala tele public member of the public ia ma se ta si Adam Ramsey ia ta si ngo se ta si uso le lo ia fa fta ile to le mo mai tala ia ole wa fa solo mo vole malos ia ai le se ver vai ngale e se le umio le taimi le ala to I tau mo fai na ia mo vole malos si fa le tino ai fai si umia tu o le taimi le ala tau mo fai to I fono le malos si fa le mafo o vai ngala ia fa ftai fu le tunu le tau lango fa ftai e tu tau sanga fa ftai e tu ia o tu mo aro fo fa manianga fo I mo mtanga lo ngale le walu monia ele ongi tangata esele lo fatino ina ngalo o alu mafana wala tunu monia io tupu fo mai e la tunu tamani e la tunu leo lo fenga lo ngai tunu ntanga lo ngane lo fa ftai la sa mo lo lango fo ia e talo fo e mo le malo si ya o nei ia ila tolo o mo tanga singa seno nei fa la ve ia me se fo ia fa me se lenga ngole to la ingo si to finele uma ma mo se fo ma dile ia e fa pena fo se ngona ia to uba ta I mai mo te tele se yo o mo ngai ma leo fa to amata ia le a inga tas ina ia mo fo I le fa ma fananga mai le tunu ia mai se mai le tu o lona nganga ia mo le file mo ia me se le a ingo ostina ia sergeant senior sergeant the late senior sergeant Lynn Fleming ia mana tu ele nga ole yo tineimu taule vale fale mai ona I forma leo o ni sine la to le public servants le lo fa yena nga do yo fa ngai le lo fa ko skulati o lo afia pele sa ngole mu yo no le mai a fo I malele la to o to te le tunu e mai se o paki piol va ngali sa ta tal noina taule de pole ale le yo se paki no na matanga o valo la malo si manisio vai ona te leo le avano ai ono se isi mai di fine mu ai le vai ngi ono me visi ma dilo ia le na Samoa nisi na o me sa tala no ia o le tatu ta pe matu watu mo le tatu malolong kirisi masi ma le tau sanga fo nisi ka fita uli wa o te bia ia fo yang soli tu la fo no e maula loane ai nga e fo isi so ringa tu la fo vai male to al mtanga lo ngale lo fa si fa tu pula ia le vai ngale o le fa mata u lungo tato penga te failang threats fo ia lo fa i lungo penga te failang ia ola o le taua po wai sa wai ai o le titilo la via mtanga lo ngo fo le titilo le temine mana tu sa ve mar fa fonga la tunu o le faali o manatu po le upule ta o ta o le freedom of speech e ta o te le la ta o te freedom e te fa mata wina lo se ta si lungo penga te fai lanki ai ai se ta to lungo ila tolo e fai e fa mata o le e te ono fatino ina ia ona mo lia lo la ile o to I mo tu la fon o lo ia inicio la fonga o le o tilo ia I le vao tangata I lunga la veo le penga te whailangi. O whai asi sopo, o whai si maua lunga tele, whai si maua lunga tele. Soli tua oewa o le spito o le mafo whai. A wao la e whina wa ia tau.
Ai o le taimi o le ia tau o le mele nei. O le taimi lava e te solui ai fo ia te tau o restaurant. Yeah, when you infringe somebody else's rights, then there's trouble over there. It's consequences. Man tua o le vainga le e vatu fa fautuanga le tunu. Ba wale o la o ta por kalame I yas favorite just to what way o ta fasamo. Fa mo mole. Sin le to ai vainga mala fonga o e fa ngai ne lungo no penga te failang. E me share Facebook. O nisio la fonga ia tu lo wale ne fo I fe merta por kalame. Ia, ko kiki o wa ku fa ngana ngai si tu Samoa. Ia, po le fa. Po le alo le si fie setas. Ai faini la funga fo I tu lo le fa funga le tu. Pe ki pa la vale. Ia. Ia. Ia ma me upuna pe tau lu fo le. Ai o le kaimi ai ke fai I se fa mata. Pela ona pe no tau fa ngale la o malo si fa ngale sa pelu fa ni si vai o le upomonia e te lele avono e ono moli ai o le tu la fon vai ngala ia va tu fa fotonga e pula ai fa pe ke le fia karia le a fa inga pula o ke me ro kai o va mele I dei e ta u te le va tu sa no ngai lo sunga li malu o le tasi fo le another tau ale au fasala. Never. One of the principles is not to incite or encourage violence. O le vainga le wai faali o manat. Se okay. O le taimi ai te fai ese upafamata. Ia e te lele vainga I ono afia o la fautonga le tunu. Si le tuto le lau post po lau whaamtalanga po lau whaasea le ala ave. Pele o iei se vainga o lo e whaamta win. E koe ngā whaamaka ufere le lau vidiene leo ele a whaina le vainga le. La ave er kula fongu ele a whainga le vainga le. A le temi la vai te whai e se whaamata o e iei se vainga e ono a fia e se tasi se whao ngārima. Te rira le vainga e ono a fia. O le vainga na. O le si vainga o matu tiru la vai. Fai si mau lungo le scam po lau kofa balea. Ia. Lena iei teimi o aso malolo. Mai o lo whaatino pe teimi nei. Ia ele ngata iei lātou I lungo o penga ta whailangi. Lungo I meli. O I lātou fo lungo tātou telefondi. Ia me se whanau le poi o whai ai lungo kanga. Ia, sa le whai pupula ta ue pekera. O whai pupula. Ia lala mo ingingi pekera. Ia. Ta lo whai fo ila uso. Ia. Wa whea fo il tātale no. A wala iei la ia mea tau whawhiwhi fo ila petelo. Ale lo. E lo e tangata o le pelo petelo. Ia e lana ngai se senga. O mate ia le pelo. Alai whai ia. Whai pupula mai a. O vai ngala. Whai si mau lungo o le tau whabalea. O lo tupu pe te mini nei. O la whautuanga le tunu uwa mole mole. Whai e te yeiso masalo salonga. O se kau whavalea. Bakongo sa ini sef so ni mo lainga. Awange e whai e se ngai o inga. E ono lusi e sau se helensi. Ai tiri mo se oloa. Pe tiri mo fo se wha manu yanga. O vanga lana. O lisi vanga le tutilo I le vetimine nei. O iei le afianga te leo tātou ainga. Ono o ngai o inga o whai e o tātou whanau po nisi o ainga. E a afia I kengi. Le ala wo mai kengi a me koe konge kuku pe nga whaonga. Wale mawar kanga kare. A le ala tau na afia I le ainga. Mana tuar tau sanganin se mea tene ilua fes nusu marfa. A afia I soi fua o ainga. Le fu isa whai el vainga le a ke ia lisi ainga pe e ki mu pulu I lungo le o le whani. La a whaina I fo I me to tino. O lo tupuru vainga le. O la mlawa whautuanga I tātou ainga. A whai e te si la fia o lo I eiso walo. O lo I ei tutonu o kengingi. Vainga momua. Ia, ame I se whirwhiring. Ioi. A whai o I. Uia ua kaunga sui ro o langa. Lua. Ale ai. Ua tauna sa ili se vainga. Ia au wale sa ngole mu o lo vainga lau teli. Walanga e ru furele la ve fufonga I whai misa. Ia lena. Awa, o le tō tele o I tātou ia. Peila meo ai tā lafu I meo o whala au whasai. La fu wa expect mai e le vainga le na mai le sapalai o mene.
le taimi ma le tu a ngā tupe e tau nu watu. Marira. Ia, ai te ua le whetau. Wai pule I mea ia na whatau. Ia po se isi fwoi tana e whatau watu. Ia ai le whatmaoni. Saoli, Ia, e le tuala ia oi. Ai tua I tangata silu na pele ia oi. Saoli. Ora wai. Ka whi uwhiu kurikuri oi. Ka whi uwhiu kurikuri. Alu oi ia ko kuri e ruma ia. Ia, lua. A ua whaia. Ua whaia. Whaingo fia ia. So you have a choice. Yes. Absolutely, yeah. O le sila le vainga, wa o le polanga le mtanga luenga, o le a fia I ai, I vainga whapea. O le si vainga, ia, o I la tofu I o lo sa wahina le whana. E nei whamravi tupu teimi o manolonga. O ve singa au ngari, a wa a fia to I la mwhana. O le vainga I whaftai ei, I mo I ele I nisi to tine na mau le soifua. A o lea o lo a whaina ma whamanu o ni ai. Ai sea, whakamara. E le tamā le dana li potia mai fu ila sua nafi. Ia. Ma liu ia le pepe. Ia ua manua le si pepe sa si I limoro el tina. Wata si le mea mana tua. O tina. A o lo whape o ia le la a afia. Ia o ina ma e al tamā le ainga. Pe o I e suru el tina a tonu e fefe el tama. E tango atu wapo maila na tama. Ma tuula I le yon fat whapea. A nei ole tadale. A human shield against violence. Ai lea I sole le kua I mea kamalo. Fasfa kasi al pepe marfing. Lua o le si vaenga alan whea tina. O le pui ina o le whana. Yo. Ia ai o le whano noanga. Ia keiro iei. Ia o whaanga solo pena. Susu anga mtanga luenga leo. Ai e te au la veia. Se le ka un kupu le vai. Le tau. Le tau na tupu na mi. Le tau tupu vai. Yo langa o Samoa. Samoa. Ia le lano fai susu anga luenga timbi nei. O le si... O nei vaenga na. O le si vaenga ne sa fa tupu le io. Ia o le tero la vea. Pasika. Tavani. Ia mga ko... E fico ai no cavalo no pasika. Io ka ko no le ka kai maro. Maro pasika, maro pasika le. Fai pa o pasika. O vaenga I ma fai ona alofia. E pita. Ia wa afia ele soifu no le fai tete fu dungo la wala. Te le o tatu ta vale na vivia. Te le tatu falo lo la ka fare. Pero o kare fale le sa ye vai te mi o whainga mano longa. Ia o le whautuanga la vai e tātou ainga. Walanga iei ainga. O le o fo I mai mano longa. E iei ainga. O le la whakua hoi mano longa. E iei ainga. O le o lo wha awau pia mano longa. A whia wha whonga merka ko porkala mea ngai te wha awau lo whainga mano longa. O kaunga vidi mesi solo ainga siati e siaki lo la o po. Marina. Po I se meo whale ton. Lua. A whai o lua e fo I mai siaki vaenga uma. Po le lei a whai ua e si sila o i se vaenga o whaleto. O te tauna vini mtanga luenga le leo. Tolu, a whai o e fua la a whai malanga isi. Siaki whare. Ka loka. Ia mai, ele mela wa le tatale no e fo I mua. A good neighbor. Le neighborhood watch. Whamasani I o tua oi. Ia maanga le leifo I o tua oi. Ia wai whaperan whatausia I tua oi ni. Ia wai stemi fore le tau te oi malanga. Ai le mwhai no mavel tei whap. Ia na tūla ia leo le whai le talanga fo I mani next door neighbor. Ia lofa mai I le tei whau masau fore le wham. Ia mas mawai mai ia. Sia ngana le lo whea kimingi. Manga ia kirisa. Isia tua oi le au ta whola mato whare lo whai malanga o lo whitpaina. Ia le whai mo o lo siaki anga whai mai si ainga. E whakuru kira whare whakule ai. Pa wā leanga o le vaenga lea e mawhai ona o la tu siaki el whale a se upura wari kongo le whale. Le ke ola kuai mo me ko. Ia, na pawala na me misi.
Me misi o so sisi vole. Ai ke wa ku ma so sisi se ala mai de. Ole si kanga kasa vea, fa fonga da tunu. Wa kele le fia fai da inga me si aki e o la tuta wa inga o mai le o fadi. Fe me si ko ke me o ngi me. Se awe ke popole de me. Ai popole de kiwi ma vai ga ka. I o lo tango ta ma na ta lo tonu le fa. Ya si le vai ga se ta wa. Yo wa o kwawi. E tolu vai so ka fa nga le ya. O manan matu tau nom se kwa i o le alo fia nga luenga vai o le nga fulina wa i te mi matu te fai malanga ise i o le matu to o i fai ma vai mai no matu fali pe on e tau e se tau o vai nga a fai o kwa o i fa ka o isa ke o sa mo se ku ise ku mo fali e so o pa ko i le lapi no va a pe no si to i na fulina na te lo le o le ua se tangata ma le fale. Ai ala le pūto ke nofo ia nofo ia tuana na maumulmuli. Na maumulmuli pena wha whiana le ai mai le ia le toi ina. Mai te lo e sa vea. Aso oma. O te laku lunga le tewi whakau mai le lengi o le ainga le milio ngā e kulu mai le. O saua o walau le. Ia, wa urofo le ngol milio pinko. Sau kala le leng a vi tu ia fa kolu anga fai vai aso le mea sau do le so fa la glo pinko o le o la pinko sa lo pinko fa mai fi ai ia wo pinko fi ai se ia o le mera marie sau do mal mai le o ma o marie ia ka kala glo mal fa mai lo pinko fi o mai kala mai a kongo no ia fa mai o mea o manga mai o mea fa singo ko pinko wale leile la fa nga wo pinko ora arlo la ko fa ko la ko ia e ko metto sai sau da ko mo mo la lo i mo nga le ko ia le i bere ka ki la ru ki ar mo ia le merana ta wo ko o tau i lo ma ho fa ile me tua o ile le ia sa le poto ni tanga te fa pele ino de mo de sai tu se o vai nga ia le na ti si le tanga ia o le si vai nga le o tu pul te min ni se me fa fo ko le tu o lunga la vai o le tatu o wala fa ia si so no fa le ma fa fo to tele le mai se la o alo ma fa na te la de o fa ia si sa so o mo tatu o wala o no o le vai nga fo le o ia le road rage o ve singa lunga la wala fa fusu ala ia le o la matia i le so i fu la matia i fo me to tino pe ia ka kana ngo i fu avitavani o wor ku dielo sa ta le le anga i ailis kanga kai ka fa moi e fuli mai lo ku a ka muli ati o le meolo e alu i lo la po lo mot na la ku le fa po i na po la si me fa pe ko sa si so fa le anga lo fa le po ni si vainga a o la fo i lo ainga e ono a fi e lo ainga o lo na winga a wor ku dielo sa sa la valo sa se mo vo di sia so fo si skanga ia ngisi fo fa fika a la valo usa il vainga le ele se vainga ia fi o fo ku dia fa pe o e ke kingo le malos ia o ba ke lo wa fa ku pa yo es ko ye nga fo si vainga o pe o lo fe o i kanga ka ke min ma o pe nga lo na to fa ngai e o ar kar pa o pe nga o la tu fa ngai o no winga fa mon mole samo va ai mo mua ata vale va ai mo mua sa ngore mo la pase se mo wang pase se o ki fa pure vis o le si le vanga pe ntata no ai o la al bola ka vale a le kui di mo o pase se kan ka ore fi te le a fianga o le tata o tino o le si le vanga fa tu pula i so o se ve singa i lungo la wala ma le telo ta valo ta fine mtanga lunga le o lo mo wo la o malos ta le na o malosi o fa na na o maina o le o la o malosi o ko e fau i se fau si be o no winga o le fa tu pula i o la o malosi ma le fa la fa saina ma nisio so nga tu la fo ai se ser kan ka ke fia fusi
te le la fianga o e malo ai na malo la tu songo le mu Unio. ono lo fatama Alo le sia mele e tau te le vavai. O le tau ai fafo la pisi mai tava. Taule. O te vai so tango tapu e ata o tangata alu ngalo ia te o le mea o le forward atu ai se video po se ata o le mea. Ai ia le tūlanga na tau na lapta ia le tātou tunu. Alo whangi e o fwoi whanau. Polisi ko inga aru al kam. O kala le perkala to betiti ia. E kau kua kua mas. Tanga kongi fafu. E tongi fafu le. E tua e tu la fono e. Ia e tu la fono e ono a fia. E ma le ve e le vainga le. Me se la fwoi la. E se ese pitonu. Ma la to fwoi tu la fono. Bai luas fwoi e ono le ve. Al council. O le polenga ia o te le vainga ia. O le vainga lo musika riki. Wa ikon kon yok se musika riki o la riki se kan pensi musika bat. Ne mo. Tele yo la fia. Wa ai se pepa se tanga pepa pe wa ai se fangu vule le plastic ku ia la pis. Ku ia la pis pe a umma ona fa nga ina le oloa se yo o le no la polo moka. Ya wa e le se para ku se kon yok na pis du mo nga fa ya e fica fa ma vo tu la o i se va i la to ia walu pu muni se via o to te le o tamari o tato to no la to fenga luenga le canto la to fa yel vanga le tala o no tato la bis ma tu fa malo ia i la to lo fa yel nginga luenga fita ai kinga hanga kele ne mauna pisi no la wala ai le me fa ia o tu wona nga fa mama venga ia me kam fa fu le ka si tu mama o se tato tu no o e ki Tan fai mai o la ye tu la fon. Le tawin tato fa auto i no fang fai tel em so se no fang. Sa le o le si vainga sa veo na tato o fu fa malam. Mana tua lo ye lava pai loas po tu la fon no i a pitonu te tasi de. E fa sai o no le e o solis e o sol tava le sto ina la e ma wole di mo o le fu fa malam. Ala mla fa tu mo le tunu tava li. Ia a fai e kere ave ise fa mon o ki pala vale wala ngolo ia i tato wate upenga ta fai langi le no fa ali ni se la ko fai fuswa si la mo lo sangole mo lo pasesi a fai wele ave se le ni mo ila to lo fai le nga wenga fa tai ma fa kai ai o para vale ngi ko ko ngi se ise puru walo tu pu vai nga ia ai mo la to fa mon mo o ki do ko ko si fu fa mala mai ko ka so mana tua po le a e so li la to tu la fono vai ngani ai ke fai ro so tu la fono ya ila to we no se ma fu ngata ki le la vai no a fi e ne tu la fono ma mo li yo ya ya mo so fa o fu pa do e so pu de so pa o arrest is ka ai se ka ko fu ka fa mala mo se ka ko pe ya so ya ai vai ngai mo so ngale e mo ila to lo fa yin ngan ngan wala ngolo ye ya lum fa na wala tu wala fa tuanga wa ai lu so ngale mo ki we le ve ai le fa ti no ina la ngalo ya fa fu ngan ngan o le se kupe on sa yo vai voi a foi ngan ngan fa sa pe o se mango po se mo po se ala kalio e tango atu ye le lima e fia sa olinga o falwa ia tu nai aventelo wala o tau fio rolo aventelo sa to tele a foi la homesa o ta tangi o ta linga i o tatal no anga na fai anga le leia i la to o le lava le faso le yaso a o le kuola e se pa kala po se lua kala o ke o foka o kikile le homesa ki wa kala ke o le fufa mola ia on o le tatai ia avantu le ia vanoa sa no mata lunga ia ma fa tai fo i le tunu ia na fainga malolonga ma ila tolo tausi tu la o le fa malo mo fa o le ia si vai nga dunga ko fa tai tavia i le tato tunu o la tu ta sina tato tu la fono ia mai la tolo lo so ani ma ave fa tuanga mo i la to ina ia fai titi e solinga o tato tu la fono va tu la fa malo i matua ono le olo
fai malolo ngā le whanau na newe te imi o le tausanga. Ia malolo vale on sai. Malo fo I mo ngā luenga whita alo whenga iai. Mana tua o le o tātou tua le weekend. Tele nisi o whawhiwhianga o lo whatinoina. Tele nisi o whamoemoe o lo whatinoina. Mwhatatia. Ia, o tātou whalakalapu fo I o lo matala mwhai e tātou whiwhia. O le whautuanga lava I anu tanga luenga. A tau mawhaina lava malosi. Tau mafa male fufu. O tātou te tau mawhaina fo lava malosi. Ma tātou whio I tātou tāwali. Ia, malisi vaenga. Ia. Ba ai le saunga le sabat. Kiki ma. Ia, o le si vaenga. Ba ai le saunga le mua I la tolo tu ta whawhatas. Ia. Ba saka sko kasi e uangi I tango fi lava malosi. Po se fo lau whasaina. Tau te o na te wa I lau ta whao. Ma whiawe I lau ta whao. Ia ne whiawhia. Muri whawhtei lau whiunga. Ma tātou porkalame. Ma tango whire ne whiawhi. Ia muri whawhtei tātou tunu. Wha no ino to lau. Mo to mota. Ta lia tātou porkalame. Ia ola o le... Nau to inga la vira tātou porkalame. Ne ia sila fia tātou tunu. E le ngate I vaenga o le tū la whonu. A o lau ia te tau. Mana tū tātou numera masani. O le tasi o le numera lea. E te wala wina tanga luenga le leo pe a whai o iai se vaenga o se wha la wha se I o lo tupu le teimina nei. E a fia I le saunga le mu o mea tō tino I a maisi alo soifua. Tasi o lima o le numera lea me whai una so ta I tanga luenga leo I so lava se vaenga te fia lipo tiema e fia mana mai. Ai le us wha la wha se malolo tasi o valu Faiva maua I le tō o una whatau waa. Ia, e so sad, ia, e whaamamlama vaenga o le tūlafonu. Ia, e mese o lau wa ia te tau. Ia, ma le ne fiafi, ia, whaamangalo le atali. A whai ui eisa la fonga o le tau tamali I lau whaafonga. O se anga whai o le tau tamali I lau sirisila. Ia, matua atu ina ia te oi Samoa e maluelo a le tō o una whatau waa. Ia le tua nei weekend, no fionga sa vea, ma le aingali, whapea fo I lau sa ia Isaac. Ia whapea fo I ia tātou atunu. Mai sisia mātou e kālesia sa fitu I stamaki, ia, ma le kālesia fo ia tinao le ainga, le kālesia mamona, ia po o au pa ia sa ngātai. Ia, I stamaki ia tōluari. Ia whamuni. Ia le tui ufanga le tātou tinu. Tātou tui wheloa I le vesa fo. Ke wai atu au sau wede. Ia, sai fo mi manu. Ia, le nā ua sa no fo ia le fionga le I sa tinisi dia e Faiva. Suyo I ba ua umanei. Ia e mai se le whaftai atu I le atunu. I le amana I o le tātou porkalame ma se whangwhangu atu I nei e tau sia le tūlafonu. A wai le ngata o lou saonga le mu. E whapena fo le saonga le mu o isi o outua oi uma. O tangata uma outua oi. Mai o le tau o le nā pui o lawa I a tau. Lou saonga le mu. Ia pui fo I le ia tau. Alisi o uso a tangata. E mesi o tātou tua. Oi, whaftai le whafonga tāpua I le aso. Ia, whaftai e tui fo I lau sunga le malu le malo. Tātou te whairoa I pēa. Manuia o Faiva, ua ngā ngaifo le aso. Ia, whapea fo I o na leo le atua le whatalo loa I. Ia, mali tui fo I atu I ainga. Ai whasui fo Ia le whai ungo le vai aso. Tātou wol, tātou malo longa fo I mai. Ia, whai a tātou tala I vai whanua, leo lo tupu, I le loto I whale I na ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa, I le nei aso for radio. O tau su e saunga luenga fo, sau loa le bau master, o le tau sa ilintanga te tala vauto e malolosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a lea ia lea whaina. E ma whai lava o na ao ao ina oe au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Wala au loa ne le bau master, I le onua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Onua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Mano le ngā rurua whatal whatu I tala mai atunu e mamao ma tala le Pasifika a le Radio Samoa. Wa moatu I tala mai Korea, wa tau nuu le auso asu e le ofisa o le Presidente o Korea saute whaatino le polo inga e pue nai le warrant of arrest. O lo mana o mia le Presidente na ia fsiringia I nisi o tua inga e whaatatau I lona taita ia o se vaenga whaatupu vevesi pe te e le whainga malo le na ia fola fola I le pūlenga whaatu la fono le militeli I le amatanga le masina na te nei. O le vasa nei wa ia inai le polo inga le whamsnonga mo le Presidente ma o le teimi mo mua fo I le whai aise tūlanga whaapea I se Presidente o lo se e mai le tofi. To tele leo leo wa vai le no fuanga le Presidente I Seoul, ma lo tumutumu atu ai foi ma le aulango le Presidente lato, e whaataria le unga le ai. O le teminei o le Minister o tupe o Choi Sang, le wa ave masui Presidente o le atunu, a o talitari ai le to tele po le ale turanga o le ai le mata upre nei, a le Presidente Yoon Suk Yeol. Mai Amerika, o le tangata na ia rent le Tesla Cybertruck, le ana pasai I whafuane o le Trump Hotel I Las Vegas, o se fita le malo tele, ma o li putia na ia whana ia lava, ai le I pāle tā vale. O li putia leo Las Vegas, ua whaero mai ai o le tangata o Matthew Allen Levelberger, tolu su fita tausanga mai Colorado Springs I Colorado, ma ua whaamaunia mai le ofisa o le coroner, o le mafuanga le maniuna ua pule ilona soifua, wha o ngā ai se whana. To o fitu isi tangata na marunua o maina ua whaaleanga ina le taavale lea, ai whai mai o lo tau whaamautu ina le mafuanga o lea ngā yo inga na whaia. Whaero nisi fina ngalo e fōringa o se tau mawhainga e whaasanga I a Trump, ai manatu nisi a tonu e leisa so o tanga o lea whaalawe ma Trump, pe tai, lo o whaataria ia tau matenga, pe a mai ar suenga o lo o whaanga soro nei I le mafuanga sao. I Afghanistan, ua whaeroa le Taliban o le ao lātou tāpunia uma kulupu I le atunu u whapea kulupu whaavau malo e leo ni kulupu o le malo, NGOs, po non-governmental organizations, o lo whawhainga ruenga I nai tama I ta I Afghanistan. O la lātou whora sanga o pito na tamai leo I leo so whaia pea o ai a tatau o tama I ta I, tanu mai lava le rua wherua tasi. Rua tausanga tanu waina o lātou whola ai I whaalapo pitonga tuto o tasi po NGOs, tau fia le whawhainga runga ino tamaita I Afghan, o na o lātou le la e ina o le sikafu I salama I le tūranga sao e te tauona iai. O lātou whaeroa I se tusi ma whautua ina fo I le mtanga runga o le tamau a inga, o le tau sisi o le polo a inga e whaalapo pitonga nei, o le alusi e iloa lai sene e whaanga yo iai a lātou au nanga I Afghanistan. O wala au le to tele I to suia lea polo a inga e mai se lawa I whaalapo pitonga o lo tūra I moa I a tatau o tamaitai. O nisi vaenga wanga I polo inga le Taliban, e au fiai le awane I whai o ni wha malama o whare whainga ruenga, o lo iei wha la potopotonga ia, wha asa ai le au tiro atu o nisi ino fuanga, o lo whainga ruenga ai tamaitai. Mai le Pasifika I Tonga, whai mai se tasi tangata e au fiai upu whai o le maloa Tonga, e le umile tura I mai o le pāremia fōwo iei nei, mai ono toi ave se isi tangata fōwo tura I mai le tofi le whainga palota o le tausanga nei lawa. Wa ta ua kalafi moala so upu mai Tonga, tali tonu to tele o le whai o se whainga malo fōwi lalo le taita inga aisake eke le pāremia fōwo iei, e mā I mawai le taimi matupe. O lo iei le tupo Tonga I au kirani mo le whai o siaki, ma wa ta ua o le asiasi iei le pāremia I lona mota au le ito tariu I Tonga. Whai mai moala I le Radio New Zealand, whato a whaalongo le se pāremia ua whai malanga I atunu I whafo, ia maua le io e ngā le tupu mō lona tula I mai. Ta ua foi moala, o le pāremia taluai o Sovaleni, o le ālawa matatoe lana lango e toi tūra I mai I le isi whai ngā palota I le asu tolu se fulu o Novema. Tala murimuri mai le tukuki, o le āleto e sa I dia se awanoa ave ai le tukuki masui o malo au whaatasi ma malo le tau pulenga, ona o le le mawhaino lātou au sia o ai inga mo le ave ai masui o malo au whaatasi whapefoi manisi whetuna inga ia awhiai le ave masui o le Commonwealth.
Whaamanino mai le pāne mio le tukuki o Mark Brown, wa le anga waa le tukuki. O le amatanga o le tausanga na tarosanga i le tukuki a vea masui o le IMF po le International Monetary Fund, o le urua i da asanga le e vea i masui o malo au fatasi. A o whai roa le minsta o le vai pafo tingika e le kana, o le whai unga ina ia a vea masui o malo au fatasi, e ta tau na wha mautu e tangata lautele, ta wala i se referendum e ta tau na whaia. Tala nara Radio Samoa, mai atunu e mamau wha pena foi, ma le Pasifika mo lau whafonga mai le nei aso whareile, ma nuia tele le wha iunga le vai aso wha soi foia. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo.
Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is full river mo I lato is full on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics Jalo fana va tia roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa I au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau fatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Samoa, wai la le basa, la le, oe inu o le basa. Samoa, ya mala mala maleta ina ole sua, le palua va male sulla tonga, ya mana tua, tukula ngatala voine ya so, semana ufa ali ali malu, ai tile fa Samoa wana.
mole mole so te filo malu. Mole tu feel te Samoa ya mala mala male ta ngole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua ya mana tua o tu pulanga tala boine ya so kasi mana ufa ali ali manu ya ti le fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te filo malu. Now ya e mawale poto sili 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 awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto. Sa mai malo
noi vava a fai mai lo fatto Wala lele i le vai Pasaloa io falling o se langona watu mai tonu ya ita fai mai lo fatto Ba ai just mai ya Olo os eina o se alofa wa ato Na o au mai ai le tuana I loli ma e fai mo sei I Samoa te lulu ina malo uanganga I mautinoa Na o le langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato wale Words couldn't explain way that I felt it inside. That was really meantime. When you kissed me, I felt so in love. Beautiful, you're all together. Placed me like a seal over your heart. Your beauty's insane, so I say it again. Lo fatto e fino per if I must say you in my life, there's no word of pain. Olo oseina ose alofa wa ato Na o au mai ai le tuana I loli ma e fai mo sei I Samoa te lulu ina malo uanganga I mautinoa Na o le langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato wale Just wanna have feel, chill, feel love inside. No matter what, no matter how hard it's a journey of sacrifice, clear. In the arithmetic of love, 1 + 1 = enough. And the definition above is you and I. But when it touches my heart, it brings tears. In different situations, difficult bonds. In my timeline, never mind. Please promise me one more time. You will never forget me. If I live my life. Na o au mai ai le tuana I loli ma e fai mo sei I Samoa te lulu ina malo uanganga I mautinoa Na o le langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato lo oseina ose alofa wa ato Na o au mai ai le tuana I loli ma e fai mo sei I Samoa te lulu ina malo uanganga I mautinoa Na o le langi e fatu umasila fia lo fatu wale ato wale Ai Momo onga nga sai lo uroko wo kam faya ko fa leo ye yo Pe upo fa pele ya le mo ko ba wo lo re ma fuanga Ke mi mo ba ya oi Pe yo se la solo pe ama vai ki mo Fa pe fo io se fuwa rosa e ma kara pe ama vai fa Vai Ke vai sa up Por alo ro Lea fo isa o kari e kusai ma so fau Vai alu aso, sau aso E fai aso fo ile ali A kongo e se kai E o makasi e fo kia ma umege Hai fa alongo mai e pisi Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tā lo whalava.
Na fasili mai la wo arapi ya chao. Failang fale computer. O ia le malama i le to tele o tangata Pasifika. O lo maulalo i le whaatūlanga ina. O le tamau aingo tangata New Zealand po le lower income family. Na whapesan tala. E mafua ea ona o le atua o lo tau whatua iai. O se lu i tele le manatu moa. Na ofisiri masi usu e lava uia ia chao. Awa, o manatu ia ma moli mau o tangata. E le tapua i le atua soifua o lo tali tonu ia i tangata Pasifika. E whapea o le atua mativa. Ma le lea lofa e ala ai o na tele ina le tamau a inga tangata lo lotu mai le Pasifika. Au tali tonu e mafua lo wo o le tūlanga i lo o langa na e te iai. I le taimi nei, ona o lau lava filifilinga. Whai maila wo to ina. A filifili lava e te mativa. Le tango lima, vai valea ma le le mawhai o se mea. O le itua inga tangata fo ile na e te iai. Ai e filifili o oio le tangata ma manuia, maumea, fia, whae a ina, wha tamau a inga ina i so se manuia. O le itua inga tangata fo ile na e iai lo tangata. E pei ona mo ni mauli whata oto. E pei ona mawhau le tangata i a te ia. O ia lava lea. O le nei le au kerisiano e. Po o le au whaatua tua i le tua. Wa uma ona to tō le whatu o le manuia i le tua soifua. I to tonu a tātou taito tasi. Uma ona whaahau penga ina i vaenga ese. E whaaola ma whaalau tele ailo tamau ainga. O le mauli tuspa ia, ua tātou maua le manuia tele mai le tua. Ua uma o na whaamanuia le tua ia Aperamo. I le manuia tele lava. O le whai ua ta ua i tātou o whanau Aperamo i le whaatua tua ia Yesu Kariso. O lona winga. Ua ia te oe mau le tamau ainga tele i le tino male anganga. Ua uma o na saunia mo whanau a le tua sili ese. Wa tuina mai atu oe mau le filifilinga o le manuia ma le mativa. A whaiane lava i atu oe o oe o tangata valea ma le tango lima o lona winga o lou o langa lava le na a whai e te talia ma tali tonu o oe o le tangata wa uma o na wha manuia ina o lo i atu oe le pule e te manuia ai o lou o langa lava le na o le upumoni e fia tau le leia le atua e le tau le leia se tangata pa ye ma mativa ma wha pala ai tau le leia le tangata mata ala tau anga tau wivi ma manuia o le fina ngalo fo i leo le tua ina ia avea oe ma tangata wha manuia ina o wa o le mere na wha ye le tangata ina ia manuia o fea o iailu tangata le ne yaso ta lia le manuia o Yesu Keriso e te fia ma e manuia ai ma manatua e le lei mo O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatu po funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuko City.
Ia, fifia toi whatalofa ia te oe le vaenga bulibuli o le tātou Porkalambe o le ngā Gagaifo Faiva i le dei fo i aso whareile ia ai tua le tātou Porkalambe o le tano awa i le aso a te au ona o le aso ia o le whaboeboe le nā o le wtelenga ia li o le vea whatau malama au awa o le a whaia i le taule i tū lai fitu i le fia finei. Ia, ma le atu la i fo i ale atu sa ve fa so le tatu Porkalame. Ele ngata i le tatu sa ilinga se leni le na. Ia e mai se o le fatau ina atu o le alu o le au fatau wa tusi lulu ia o lo o avanoa nei. Ia, mo le fa moe le na. Tolu ta vale te tele ta i se lau luas fulu afe. Ia, whaelonga mua lua ma le tolu ia un whaasolo tuaila ia leo isi whaelonga te tele ta i fia afe o le lulu. Ia, o le sailinga o le amio tonu. More KCs po King's Councils o lo ia taunga tā o leo le a avatu i Samoa. La tau te whida wina le amio tonu o le mata upu lea ua tu lai mai i le so. Sesi fo i vaenga o le fola le na. I le maliwa yo tu au. Ia whatasi e mani muli mau o Sam. O le li i whaipule ia whaipule ai. O le te maita i tu stala. Ia lise. Ia whatasi ai male tō wha. Ia le vea. Li o whatau malama. Au awa. Lea la ua whaapopo fo i ai. Male ingoa. Le swafo le fionga le li minsta. O whaatoanga ma whainga whaiva na fumanu ma vau matua. Ina ua mo lia alo ia i le tae au nei, le sunga i le laulia le maria toa, le ua tea polota i vau Fossi Schmidt. O te matua i o uofo ai o te le te. Nena, o le fesidio lo tula i mai. O le ale mea le malo lo fai le teimi le nei e tilo ai le mata upuria o leo wa a fia minsta a fia faipule. A fia le loto i fale o le malo lo tu nei. O le ta pua i le fionga le tamaita i pandemia. Male ka peneta. A fia le isi minsta si nia ma o le teita i fono foi. O lea foi e nofo ma tilo i ai. Le minsta o leo. A o fea se whautautanga. A le fionga le tamaita i loro i sili, i le mata upule nei. Le mea lea leo na ufa i atu, au te le ofo, le anga o leo e baba i atu fo i ai. Ai a fai fo i o te ofo, ai o te le te i ai. O fōringa mai, o lea ua taloka lava e le malo ia ana tama o le malo. Mai fōringa mai ua malosi te le atu le pao le itu o lo o angai le malo. Nai lo o le whainga malo lo i nei. Don't get me wrong. That is my purely sole personal opinion to this matter. Ioi. I le whaalongolongo atu ma le tutoa. I le whaasilanga whaalawa i tele tā ua tele na mo i le poa na poa le sunga la uli le mali atua. Tā matua i ofo i le loto ai i le i te i ai le o mawhau i le mea lea. Aisea. Leanga e taipei o se fōringa mai o se mata upu ma se ata whaasolo o se mea o lo o whau mai tua. Le ala fo le nai ala ona o fina watu i le sunga la uli le mali atua. Ele ngata le mata upu lea ia tu au. A o sesi foi mata upu e onga o ngatu e tau ia ile mori mau o Samuel. Conspiracy to commit murder and killing 2 senior ministers and members of the cabinet. Na whaangiloa mai la. Ile mori mau o Sam. Ne tu inatu o le whana ia te ia. Ina ia tangata vale ina ai le laulu ia le mali atoa. Ma le tofa ia olo. Lei ataua.
fiti a foa ba ai. Ta ufo iei ma locations e whaatino ele ma ta upu leo. Wha o i leo ti iei. Whela o iei le sa o le mea leo. Lea la wa leo leo e loka mai la auli. Mai lona fale po o lona ofisa po whela. A lea ua whaalawi loa e la auli, pe ona tupu le tau le tu las furuana le lai le tai au. Ua a fio i lona loto fuati e ifo, ile ofisa o leo e whaatino ai. Mori anga ia. O la ula fasili le da o lo tu lai mai. Se whaatonunga na watu i le ofisa o le prosecution, po le ofisa o le lawyer city. A o le ase ngā yoinga o whaia e le fionga le minsta o leo. A le ase ta ngā ima le sila le fionga i le likomsina. A o se mai moa foi, ma se whautuanga e mai il te maita i pāremia. Sili nā o lo tu lai mai le teimi le nei. A o awha maoninga o a vatu e winga le mata upule nei walo ia ai nei ona saisai mai la uli ma avea o stangata ua masalumia ini mori anga manitu o inga le whaavaya. A defamation case. Lea le tali o nei mea uma le a tau sa vea. O le tali o mea uma nei. E ei tangata o le a whioti le mea lea. Le ala lea la io na vatu pēr le tu ua lalo. Leanga ule o toi moe i le fili. Whai o i la tau e langolangoina la uli, whai o i la tau e langolangoina. Le lai tu i atu le epa ma limoni. I la tau o a inga o le tamale o Sam. O a inga o le li whaipule. O a inga o le tama o tu au ua maliu. La le mea ua umi e o na tātou pisa. A whai ua au mai le talia leo leo. Male matanga aluenga. E le ai ma le wha maonia tu a inga ia limoni. Ai le o wha malia ina. Le isi tu ale malo. Nāre mea o tātou le ua i loa. Au mai forensic investigators. Tā tia le tu ale malo, tā tia le tu ale moni, ma le chapipi ma tu le epa. Au mai forensic investigators pe a whai e whina ngalo ila o fionga le tamaitai pāremia ma le minstao leo leo. Leanga i leo wha malia ina a toa le tari le mea lea. Mai la ia lea. Fresh pair of eyes. Fresh people to look at this issue and this matter. The killing of Tuau. The hit and run. A mai. Malolo le tunu matapua I malolo. Le malo. Ma le kapeneta. Malolo tu le epa malimoni. Ai au mai tangata nei. Commission them. E whaia le su enga. O le a le tali e au mai ai. O le mea le nai te tau o na mali lie umalo i ai tangata. No other speculations, no other nothing until one time again the issue resurfaces. O le tali lava lai au mai, e nofo fi maalia I le atunu. O le tali le nā. A mai tangata sue whaapitoa I whafo peo nā watu I le teimi. Na maliu ai luanga lau. Ma tangata vale ina ai luanga lau. Wa umi. A leo au tatalo atu. Alofa ngia. Lau fionga le tamaitai pāremia ma lau fionga ile tamaitai lawyer sili.
A watu leo I whafo. E tali mana onga o tangata. These are people versus those who have been suspected all along. Au te talo le nā. E le umai nei mea. Se I vanga nā. Se I vanga nā. Ua a watu. Ni leo ata mamai forensic investigators mai whafo. Awa tātou te Fefefe, whaile nā mea, ma tātou whaapea ai. Ua le ao ngā, le mata ngā ruenga leo, malana suenga. Le ai. O loo ata mamai ma le leipea lau tau suenga, ai mo le whai o le ami o tonu. Langa o le, fese e tai solo. Ma tū lei solo le mata upu. Le whai wā awhia ai, ma le fionga le minsta. Nā la le mea. Tātou te le whai ai, le mea mi o tonu I luma o le tua. O ufufi pea, whaamanungase le dei mataupu. A wāfo I o leo te iloa le lei. A o mai le taimi, e o mai ai leo nei mai whafo. Le ala fo I lea na mumusu. E leo iai se loto mase mana onga. Ina ia whaatāua ai le tautonga ina ia tautua Samoa ma ia whaamali ina tangata malona puipuinga o le saunga le mu. Nai lo o le vāf so tai ma so o tanga wha le tangata. And I've always said this. The conflict of interest has weighed more beyond the oath of allegiance and the swearing ceremony. E au na ai I tangata lau tele, ma le tautonga I luma o le atua, I e fesoso ni mai le atua I a te au. Upu nao le tautonga. Le se uso, le se wo, le se tangata le ainga, le se sotanga. Fai le mea ami o tonu. Amul mole la o fionga le tamaitai parmia, fa pia foi le fionga le tamaitai, lo ia siri. E ape a mali di ia. Ta tia le tu lea. Olo iai ma finau ma ia tu le epa ma leala. Ta tia le tu o le malo. Au mai tangata fau. Au mai tangata fau. Toi a mata le leile suenga right from the start. Wa uma suenga ma materials, resources, olo iai le table le tatia. Se yo atu le team le faf. Awa o te matua I tali tonu. Ai o te manatu e tau on sui ai le tō whā ale malo. I le whaapea mai lea ua uma suenga wha loto I whale. E le wha maonia I a tala. E le wha maonia mori mau. Ala le bea ua umi eo na loka le nātama. Ai se o atu leo I nei. Pe se fulu, pe lua se fulu tangata e o atu se I vava ai, ma toi tilo. E mana o mia mata fau. E mana o mia ma fau fau. Ile mata upule nei. O a fia uma tātou. Ai, ale manu manunga le nā. O leo o vava ai atu nei. O le au maia o ni tangata I whafu. O le a maua ai le unga. O le a iai tangata I whioti le mata upule nei. O le a iai tangata. O le a toso whatata. Tanu malala.
Pena foi atu i ei tangata. Ua matua tali tonu e o ele. Ma lo lato manatu e le tatau. Ona toe whaailoa ina. Ni vaenga. Ni wha maoninga. Ni susuenga. Mai lato. Po ona o ia foi. Nei ai. I le taimi na tupu ai le whaalavelave le nei. Fefe le tulafono, fefe i tala tangata, ma le vainga tangata, au le isi e toi matau i le atua, mlana whaamsinonga a miotonu. Ai, i lau tala ua le lei ua matango fie ua tupu le mea lea. I seisi tu, ma neia ua tupu le mea lea. Awa foi o le tā ua o le tupu o le mea lea, lea ua wha ma itea i nei. Le sua ina o le nei mata upu atoa. Right from the start. Mai lava i le amatanga. I le toe whao ngā ina o le ipoti ma suenga sa whaia. Whao popo i ai matangata. Wha pitoa. Sue wha pitoa. Ea batu i wafu. Maua e lo i nā malitari. Awal merna le ute baba e tune ia i lai matua fi nau lava. Ia le tu e poloka awani awatua ni tangata e sua ina le mata upo Samoa. Ala fa fena fai. La fa fena fai. O le watu le sosoni New Zealand, mai le sosoni Australia. O tātou tua o i te tau. Ona fesosoni mai e sa ili. Ele te tau ona tu ua ma wha moe ai wha pea. Pore tu ua fo i wha poe vanga. Whiwa i nunua ama. Ma le ai maseisi e toe tau tala i le nei matau. Le ai se tua inga o whaia. I seisi masesi mapai ma la fai. O ingoa lava ua lau manu ia, ma ua masani e le whaalongo, na tā ua mai. I telefona mai Samoa, la lave mau kilipi o nā mea oma. E iai le tangata na vili mai le pō na tupu e le whalawelewe lea. E iai le tangata na vili mai i le pō na tupu ai le whalawelewe lea. Na vili mai whia, na vili mai Samoa i se tangata i New Zealand nei. E a walu suanga le vatele, a matao na fofola atu. And that is the mysterious phone call. Like I've always said, Tato, we are glued to our telephones. They are like husbands and wives. They're like we're married to our phone. And that night, that fateful night, somebody made that mysterious call from Samoa to another phone here in New Zealand. And there were things that were said on that night. There were people that were implicated on that night. Alana nai tā ua i telele avatu o forensic, expert, investigators, mai eo mai le tebile nei o leo tala noa tu lava e tatau na sapina. Phone records and phone datas from every pole and every tower of Digicel towels and all the Vodafone towels. E maua i wha maunga o numera nei mai ngō tangata sa iei numera ia. Ea. Klumo mua nina. Subpoena phone records. Nā mea o mumusua i whaile nā mea. Mine phone records o aina wha o ngā aina le telefoni i le pō lea na tupu o aina whanawelawe.
O aina vili mai Samoa, i le telefoni a lista ngata i New Zealand, i le vaveao pe tusa, o le afo le tasi le vaveao. O la sui. Yo. Talo file sunga lauli. Talo file au fau. This is conspiracy to commit a crime. Yo. Mai o lau tala lele avatu la sonene. Tel tonu mai. O le tā ua o le langa ina o le mata upulu nei. Ma le molia ina o le fionga le Liminster. O se mea le atua na fai. Fai e le atua. Ina ia au mai ma toso uma mai ai. Mai la tau ie i tua o le mea lea. Te le le suasuenga. Te le suasuenga. Ja. Whaftai e le atua no le to'o le fionga le Liminster. Malana saunoanga. O le mata upu le i tangata ia na lafo atu e i tupe. Siaki uma transactions. Siaki uma transactions a ofisa ma kampani tala tupe i Samoa. Pe angina i foai leo. Mai ngō tangata ia e lau manu ia nei. Lea ua whaapea ua mōlia ai le fionga le Liminster ia lauri. Le tele o nā vaenga sa tongi i foilunga ma screenshot e tangata. Nā le mele oa i le Liminster o tinamata mai tai. Maanga whasotai. Awa o ia o stangata e poto tele ma lavalo nā ta mai i mea tau tupe. Te iwa aipele i whaongaina i whona. Ia lana company lafo tupe. Wale o tiltilo atu i merna. Ia. Nā iai. O fea o iai le tele o kilipi ma le mau evidence na lafo atu i le taimi o whaamsidonga o le teine o na pikini ia ma le toino tiumat. A e me fole ata e sau le tali e le lava mo le mau o le leo. E tasi le mo le mau e le lava e le whaatutuina mai le whaamaunia. Nau whapena atu. O la su el tangata o nā telefoni le nā. Nā na vili mai. I le pō. Na tupu ai le whaalavilavi. Su e mal tangata na tauma i ai le telefoni i le pō le nā na tupu ai le whaalavilavi. Ma tali atu ma tala noa ma le tangata le nā i Samoa. Wa uma case. Wa uma. Au o watua. Waenga na e tilo iai. Ma o te talo atu na ialofangia. Subpoena all those phone records and phone datas. Right from that night. That fateful night. Le po na tupu ai le whaalavilabe le hit and run. Ia tu au. That mysterious call will lead us there. Who made the call from Samoa? Who answered the call from here in New Zealand? What was the issue discussed? Lana mata upu na tala no ina le pōlea. I le vaveao. O le mata upu e whata tau i le hit and run. Yo. Tā ua tele.
To stangata lo iai ni wha maunga mani mea umalava ya tūlai mai. Tātou alu lufa i le nei ainga. Tātou alu lufa fo ia Samoa atoa. Ina ia wha moe lo ma wha ta oto le mata upu lea. A watu ni tangata i fafo. A watu ni tangata i fafo lau fionga le tumaita i Panmia. Aua tātou te ifo i le pressure lo au mai le lai tu awa ua lātou i loa e vevela le mea. Wa le mawhai o na wha moe le mea. Nanga o le tangi mai le i le ele le toto le tamaititi. E le o malie lo na loto. I le mea ua whai. Toia a tau tala mai le tamaititi. Io. Pea e la le tua tātou te sapi malau vi vilu ai nei. Tātou o le whanau, a le tua o le whanau, a mi o tonu a le tua, tangata kirisiano. Tua i sola le whaavai o le tua. Sola ma tua i tanu lilo ma lafi ai le tangata kirisiano. Le tau te tala mai lava i aso uma ma teimi uma. Tātou whaabue moe le tua, tātou tu atu le tua. Nā lua lewa nei luma o lima o le tua, ma luma o le sile whanga le tua. Mau tau atu. A le a whaanga ngana ina tangata e tala noa ni mata upulu nei, ma au mai ni mata upulu nei. E toa ai fo i o lātou ma fau, ma maua ai le file mu i le loto. I lona vāma tangata whatasiai ma le vāma le atua. Ion. Tala le nā. O le ua tātonu le tu lai ono. Ma ua tā walunga atu ai fo i ma le tātou polakalame. Ona o fuafuanga alualu ma mao le nei fiafi. Tā walunga atu se tala i le tuua o le malo ma le usui o le fodo. E le tō whā ia tā vāo mari. Petelo a Samoa. O se tamae sili o na mawhanawhana fo i le mawhawhtanga. Ta asiasi atu i Amerika. Nisi fo i o te taimi o te whawhiwhi ai ma malanga atu i Amerika. E sangi mai fo i e sau. E whai lona sao. Tongi le maa velo le aso. E whaafia e whaatatia le nā tingi pusa i le mall o le stage. O mai whala i le kele anga kupe i kongo la ngā kingi pusa. Wai mai le tala whana nā Jerome Gray. Al, tawea, ala vai lua le tātou a tingi pusa, ma le toina. Whatu le ai. E le tāwa vai ma vai lua le tātou wa tingi pusa. Le tingi pusa ngā peda, a pida. O le nā pe tubu whawhau lai whape lao, ta i se fulu, ta i lima se fulu, ta i se lau tā la, o le mea le nā. Ta mana tua foi, a umalata pese ia whana nā Jerome Gray, tūle ia i o le avanoa. Faisan tala malia petelo. Ai lo mamawa tuai petelo. Le to telo le aupa ia a Yesu Keriso o aso ngatai. E sa vali maile tangata ma le tālā. Ia po le lima tālā o na whaiatu leo pida. Sa leo petelo, kalo whai. Ke lo mamawa kua, kasi le kālanga ke sa wela fo. Pe lima fo, ia vai. Ile o koe mamau a le kasi si aso koe o lowo o langa. Ia pe koe lima fo ingi aso. Ia o fefefe tangata wo mai ma meo. Ka i lua se fulu ma ka i lima se fulu. Fai mai leo le tala petelo. Ia le nā lau o sao. Aia sau ma le lua se fulu. Io ke lo fue lua se fulu aso. A le lima se fulu la. O le lima se fulu kausanga. Tala tau wha fefe ai mawaile ata. Talo fai i ona fonga
o mata, o ngutu, o le isu, o le ulu. Na ona e tilo lava iai. E le I tautala mai pe telo ai e atalo. A matalona e ata. Ai sea. E moni a pe telo o ia o le mea lofa le atua. O le faa ata tangata, ma le tau faa leanga tangata, o le tau faa leanga ma le pepelo pupula e fai a o lai pupula atu ia te oe. E leo se anga sala la le mea lena. Mai petelo, it was a license to ridicule anybody I want. O le whamanianga o le leisene na watu ia te ia. E pule ia po aile tangata na te whaaleanga ina. Fai pupula atu lava ia. Ia lai loe le tangata e pepelo na tala ia fai. Talo fai lana tautua, sa so soni e lona ainga. Ta mau ainga o lona ainga. Sa fa solo atu I mauta ta puai. O fale o fai fe au. Fale sa I tō mua ma upolu. I tō mua ma tala fai. Si ana tā leni na fe avea I solo ai o ia. I le lalolangi. Ma pū solo ai ere o le lalolangi. Mai sau tāu e whaise tā mea ai o I lo fale. Ma atu, o le au le lei te pae, o le teine o le au frost e nofo ai. A o le au le lei o le whanau teine petelo. Whe maila na tala. Ia, se a whanau o le tau ankol au le lei le nani. Ai o tau te so tele iai o ankol o le vave o na lima pein te mai pusi. Lana whela. Vai I upo le tō ine e o soilo whaari. Ai te atai, Pei tau whaalata I a te oe. Ai whai mai ia tala. Talo whai. Nana tau tua. Sa tali I ai tangata. Sa whaafia I ai loto tangata. Sa tumu I ai le mamalu o tangata e mai moa matalie I ai. Ai sa maua ila na tupe tausi ilo na ainga. I alu ia o eri pe telo e. Faise fali ai tu se italie I fo I ai. Ia angelu. Ai al watu alu fitau I matu au toi tuli mai tu au ele I uma. Ia le whaam sinonga ma mea ia vevesi ai nei I lona maliu fasia I na ua soa le taavale e sola le tangata. Whai atu ma ta watu ia tu au. Whaali mai lona nganga. Ma musuia tangata lea ua tua ia. Ma loka se ai le o tangata ia na umailo na soifua wa vave al watu watu. Iwan. Whaisau tala malia ia tu au se I ata ma ata e tu au ma wha leo mai e tu au. Le ngore tangata na tupu oile wha lave lave ma vave al watu watu. O le sa vali ma le fe aule na ta vau mali I mo oi. O le amisia oi. Ia. Whaifu sau whale ai tu ina. Ai mātou pati matapua I atu I nei. Ia manuia lau malanga. Ia wha mawhanawhana fo I le atua. Ia nganga o le whanau ma loto wha vau. O I lato uma o ainga, o paolo ma ngafa siri I langi. O woma e masani. Tangata o lau e kale si pele o Yesu Keriso lau pa I o asonga tai.
malau a rota sa e tautua i ai. Aftai, mo le mea lofa le tua na tawala mai i a te oe. Ia, vea o e whai masui o le au whawhiwhia, o le au pepese, o le au palau vali. O le au whai upu sā, wa paui o mea tātou, o le au whawhiwhia. Pe a tātou poto mori i futi afu e tasi. Ia le ingi kala le lei e whai anga o kala maalia. E whai upu sā i lesi. Mātu whafonga le tunu. E whapena i a wingo le au pe a wheloa, i a maise pe a wheloa i ma petelo. Ia masi usofo i a su meo o mō mualu. Ia, o le tala atu lea. Alofo mai le tua, ma musu ia pe lo na nganga. Ina ia tawala tuai ni mawhauwhaunga o lo o una ia ai le ami o tonu. E taun whai e winga le mata upula. Ia tu au, malona ainga mana i ona mātua. O lo o nofo pea, ma whaatalitali pea. Ma o talitonu foi, o le fina ngalo leo le tua walai o na umi pea o na lote le mata upula. E le mana o le tua e wha moea. E talitonu le tua. E iai le tae ao ma le malamba. O le a toso ai le tangata, po ni tangata. E tanu malala. Iona file mu lola ia. Io. Ale mea na whai e le tua. Lea fo ina utou sila la vai ai. Awa ana whai ana tula i mai tangata ia i le malo. A o lo tea le mata aupule nei wa lewa na mais whatununga. Awa nei toe tau tala ina le mata upu lea o lo lau manu i ai le ngō le whaipule. Ma le mata upu i le ote o tu au. Aia, nā ve ese le tua le pawa ma le malusianga. A ia whātū se malo fau ina, ia whaia le ami o tonu pe umi lava. Ai o mai lava lona tai au. Ia, le whamai le tua, via malo longa o le whiawhinei au le ngalo ia te oe le tātou whamu moe, tāo le tu lai fitu, le whiawhinei. E le Club Royals, numero Libasfu Marfitu, Cavendish Drive. I nai manukau. Tātou wālo lofa. Wa tasi lea tama e mawai le sao le matau pulea. Li o whatau malama. Lise. Le sunga i pulea. Le fionga i le Minster. Le sunga lauli al mariatoa. Ia ma Sam loa da man. A qualified opinion and a personal opinion to express freedom of speech, but not defaming anybody or having an intention to maliciously defame anybody. No, it's not. The intention is to share intelligence and share knowledge and support the process of legality through the courts. When we are Samoa, mangalo se upu wa le tau tamari. Aisa vai o leola. Tātou whale o loa, sfuma le tolu Lappington Road i Naiotara. Ea, pe fōi le tātou whale o loa lona lua o lo o iai Manurewa, lua sfuma le lua, Templeton Place i Manurewa. Ea, pe fōi le tātou whale o loa. Le Tasi Market, o ngā tonunga le mū
o le taulanga whatau I mangele, nei ai ia le sunga a whauna tane, Peter Silva, ia whapea fui ia le tātou whale o loa Numeratasi, Triangle Road, I Massey Road, I West Auckland, no ia le sunga ia Wahid, I le Grand Market, ia e fia tano ia le ataua, wala au telefoni, Old Watasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, Old Watasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Lof tele mo tau, ta mamtina matua, mese la foi. I lunga le tātou apia fōlinga. Please, share our program. Tātou te wheloa I le aso atao. I le tau walunga o le tāno awa mananga Gagaifo Faiva o le neiba I aso. I manuia foi, ia le anu atu I malo longa mata whaonga o le whai unga. O le neiba I aso, ia mese la foi, I o tātou ainga. I tawhai fio le larorangi. O lo o whaafonga mai. Ia. O le tātou wō. Tāle pese. Whaamanu atu ai I ate. Oe. Ia. Malau tāpua inga le nei a fiafi. Whelai I le Club Royals. I le a fiafi a nane. Manatu le mafutanga o e mau o e manatu a maita o tu mawita I lo fatu te tala no ai Momo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu Mana tuai Usue e fuli malo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai O hiawe Lo ufatu wa ulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe
Aotearoa, ua tatalaina nei le auaunaga e veni mo faatauga i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Taufatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau fale o fulau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunaga family noto mai le company o le City Car tua si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pase se mo malanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Uh-oh, MEOK with 30 ground, let's go. Yes, you can. You call me a girl. Yes, I can. We can roll down the street if you want to, lady. 'Cause you're my baby. My baby. Yeah, we'll follow what's on you. Sa umo for fatali male. Oh no, stay. Oh my, ele umalo saluai. Ilo fia falo sa upumai ya wehani. Ba imau, ba fitsanga, ba fana. Be analea ile fili ole le yolanga. Oh ulangona wa mawaluma ia sunga. Lo fa walunga o ema ui asoma. O fratu uata e uavai vai. Le fia vai le fia bayatu ia ohani. Se upumalu e faile amao usulu. Ni moa molulu iuli upulu weta musu. Se masalo wa emusu yata ita. Wata umu upufa besi finu stila. Taulemu lo ufatu ia ufainga. Soy foi a e malolo i lo ainga. O te fia fai tu masongi yo fofonga. Tinga o
Watau o upu vapesi tini usila Taulemu lo ufatu ia ufainga Surfo ya ue malolo i lo hainga Surfo ya ue malolo i lo hainga She a freak, I know that. I'm a puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want. But you need love too, right? So I get it done.